Bandung Nabi bertaturi wahai taulan 25 yang disebut dalam Al-Quran. Temayang fun wahai kaum Nabi Adam. Yang ke itu wahai tungku bandum insan Allah. Yang kedua hai saudara Nabi Idris. Lam syiruga dalam mata netop iblis. Len Nabi Nuh mata sepon pegat kapai. Gepeding kenan bala tentera jeni bekai Allah. Penabi Hud limang Saleh nam Ibrahim. Yang tan murah sejahtera pengui halim. 7 Nabi Lut, 8 Isa ngan Ismail. Yudi mina suruh Rabbi kurban nasi Allah. Sibla Harun, sibla Musa ane Imran. Beketul Sina don marit dengan Tuhan. 12 Dawud lemah lembut mangatatsu. Iyang dile hanja dele tedang laju Allah. Yang kelebla ulun pegang Zulkifli. Nabi Sulaiman karya Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karya Allah dep jino. 16 Yusuf belum pengetan samlaka Allah. Dan terupa Nabi Yusuf mai bahati. Punga Zulaikha purmo raja nang dro Mesir. 17 Syuaib umuka trep sepot mata. Yang jok tungkat kemujizat Nabi Musa Allah. Ke-18 ulun pegang Zakaria. Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 hai saudara Nabi Yaakob. 20 Nabi Yunus lampun ungkon Allah. 20 put ulun sebut Nabi Isa. Anak Maryam karya Allah anak ayah. 25 fama kenang rakan metua. Nabi Muhammad pangulai Rasul anak Abdullah. Bandum Rasul 25 hai bahati. Jamerno budajino bela lole. Jamerno ba ulama Bandung sare. Telah dudohan arti letanyo mati Allah. Bandum Rasul 25 hai bahati. Jamerno budajino bela lole. Jamerno ba ulama Bandung sare. Telah dudohan arti letanyo mati.